lošinjski krokant, autohtona slastica koju za sada radimo samo mi u Lošinju, ovakvu, ove vrste. Radi još neko, ali možda komade i to. Išla sam istraživati malo tu povijest krokanta jer je i mene zanimalo. Ja znam otkud nama potječe tu izvor u Lošinju, ali išla sam malo tražiti. Pa sam našla da je krokant citiran u jednom španjolskom tekstu čak iz druge polovine 400. godine. Mnogi tvrde, međutim, da je ova slastica da potječe iz juga Italije, s obzirom da tamo ima jako puno badema. Govori se o njoj u Italiji oko 200 godine kao izvor tipične arapske slastice na bazi badema, meda, šećera i mirodija. U Lošinju ne znam točno kada, znam da su mnogi Lošinjani ranije prije radili. Koliko je meni poznato, nama je za naše vjenčanje radio gospodin Guido Schevin se zvao. To je 69. bilo pred 41 godinu i poslije su razni pokušaji bili, ali drugačije, ne ovaj sistem. Jer recept je vrlo jednostavan, ali je složen posao. Forma je ova, koliko ja znam je uvijek ova, možda malo bogatija sa tim jer ide od 4 do 5 kg badema za jedan veliki krokant i onda radi se sve po 10-15 deka jer to se jako brzo hladi i onda se više ne može raditi, treba raditi dok je to. Mi radimo taj najviši je 5 katova, radili smo i 8. Ja vidim razbijanje krokanta sabljom da je tako ima jednu eleganciju. A sablja je tako jedan čin, razbiju mladenci, skupa sa tom sabljom, to je ljepše. Sastojci su grubo mljeveni bademi od 4 do 5 kila, ovisno o veličini i koliko ima uzvanika na svadbi. I u istoj količini koliko badema, toliko je šećera, 1:1. Rastopi se šećer dok postane tekući i nakon toga se dodaju bademi, još kratko pomiješa, limunov sok. Nekom koristi i orahe ili lješnjake, ali kažem, to su recepti drugačiji, mi koristimo uvijek samo bademe. Nakon toga se prebaci ta smjesa na mramornu ploču i na mramoru se izrađuju kalupi, odnosno dijelovi koje treba. Najprije radimo ploče, zatim kolone, a iza toga na kraju se rade ovi lukovi koji spajaju kolone i ploče i služe i onako daju prozračnost, pogotovo kasnije kad se sa bjelanjkom ukrašava, onda izgleda ko čipka onako prozračno. Evo, moj sada posao je ukrašavanje, a za spajanje je zaslužan moj suprug Marino, on je arhitekta. Evo, on sada topi šećer. Treba pokriti ako ima koja nepravilnost, koja rupica. Evo sad se stavlja ove lukove, na svaku dolazi po 2. Evo, spajanje je gotovo, zadnji luk je postavljen, sada preostaje još samo ukrašavanje sa bjelanjkom, sve skupa i na kraju ide gore cvijeće i tu dolje isto zelenilo
I to je to. I sretno onda neka bude mladencima. To bi bio taj lošinski krokant kojeg poslije mladenci razbiju i to im donosi sreću, kao tako je, evo, po legendi. Dugo ga nije imao ko raditi u Lošinju, a onda evo, sad ga radimo mi.